Okucondoza nikworeka kubinja abaana abarikutuura aha nguuto narishi ba street kids bamazire obwire bwingi aha street batiine maka agu bakutuuramu. Omwe arikumanywa nka Zed yatushoborera ngu akaruga omu maka giishe omuri Bushenyi emyaka 7 enyuma ahabw'okubura kutunga obugabe bwe. Kujjako nze omwana yenna ali ewaabwe nga talina mirembe kubanga nze nave waffe nga sina mirembe ate nengifunira eno. Era omwana bwe ndaba nga talina mirembe waabwe siyinza mugamba kirala mugamba vaayo. Naye ate gwe omuzadde kijja kuluma oluvannyuma ng'olaba omwana wo takyali waka. Kubanga nange omuzadde wange abazadde bange oluswala olwo mbayitako nga simubuuziza namubuuza ye nafa n'ensonyi mu bantu. Ondiijo arikumanywa nka Nomoraizi yatushoborera bwanyuma y'okubonabonesibwa omuka akaruga omuka emyaka 28 enyuma bwanyuma y'okufa kwa nyina owafiire aine emyaka 4 kandi mukiishe akamubonabonesa ekirengire kikamutuma yaaza aha street. Baseb mam nti omwana mama we yandibanga yafa nga teyamulaba nako nga nange bwe simanyi n'amalalo ga mange wegali. Nga nange bwe simanyi yadde kojja wange yadde jjajjange azaala mange yadde mama wange omuto. Bwambale Pardon owa Hemtog Uganda nashoborera ngu ebitongole bimwe birigireyo okuheereza ebyokurya, emyenda, embazi n'okukwatiraho abaana aba. Konka eki ahamwe kireetiire abamwe bayeyongyera kwija aha street na munonga omu byanga ebyetooriire kuza kaseesa omu tawuni. Olaba ati omwana sitolere ukamuwatikirya okwa nguuda ekyo tolere wakola omwana omusangana n'okwa nguuda muhambe uminyerere ekikala kinabe kwa nguuda niki ekikala kinabonabona niki nebitongole ebikabawatikaya nibyahayi mutwale wekemani elusi wanu mutwale eire abandu abakawatikaya abandu bitwenge kitongole kyetu kusangwa yetwe tukayingarebinga tumana tumuhu kwa street tukatwa bibya nayo tumurehabilitating tumuconnecting back to his family. Okulwanisa ekizibu eki abebembezi ba Kasese obwahataamaani bagatiire aha bazaire oku barikukuza abaana n'oku barikubareeberera. Faizo Kirarira o District Probation Officer yahamya ko bwahati ekikwekweto nikigumizamu na munonga aha bazaire abakunagiijura abaana baabo. Hati nka gavumenti ijwere tukakwata abazaire musanju twabatwara mu nkomo habw'okugamba ngo bakanagiriza abaana baabo oba banagiriza abaana baabo kyaleetera ito kujayo kubaserra tubate mu nkomo bajje mu buku balime beege kibe kinekire ekyokuroraaho abantu abandi boona abalina bakora abantu boona abalina abaana ha street kituyambireho muno kuzora kurora nti abaana bakeha bali bingi muno. Katoro Nadi or Director wa Kasese Youth Link for Development yashoborera ko bwahati enkorereho no kureba ngu bayegesa abazaire akabi akari abaana kuza aha street kandi abebembezi binekwatanisa na polisi okugumizamu kurwanisa omuzogo. Kyerekora eri enforcing ekirairu especially kwa local leaders aba politicians aba polisi bamenya bati ng'omwana ngayo bamaba mamuyo kwa nzira ambe bamuhamba ibamuteeka leki ng'omwa okwa CFPU kutsa akatungako akabano ku polisi akahandolinga sya songa sy'abaana nero ibalengo kuba kakoreki ngokuba kabayeta nero bakoreki ibasubeka kandi basubuna musuku. Assistant Superintendent of Police El Mate uri omugambirizi wa Rwenzori East Police yahamya ko bariyo nibarwanisa omuzogo. Ogu yahamya ko polisi eri kukoragana na community development officers hamwe n'abebembezi ba gavumenti okurwanisa omuzigo gw'abaana okuza street. The police to notice section ya child and family protection unit tukalangire ntwama family eyo twamazitekatika nyayo tunimukoragana n'ebitongole by'ebendre nuko abananga abo bakoleki basubye omu makabo yamabye family iri mu bwabu obundi ababuti bakanywa kutsebo sebaletsuma n'abaana itwe kikulunika solinga wikaso those families itwakanya nabo itwalangira tubamakoraki bamasuka erifo kubana. Obwe enseri kujaguza omwana wa Africa embeera omuri Kasese bwahati netwijusya ngu hakiriho abaana abatiine bugabe obw'okutuura omu maka. Amakuru agagasha kwa Mate Isaac.